Nginenye libonayo bantu. Oyi. Ngiyabonga mntana. Dinamehla ngithi sokwabazisana ngapho bantu. Ayi. Sizabuya kizwa kukhona okungikhathazayo. Bantu sembuya njalo bakithi uNkulunkulu wami bantu. Namhla ngilapha eGwanda. Into engihluphayo nansi. Amaventi. Bekungumkhuleko wami ukuthi ngabuyela endaweni yawo. Bakithi abanyothela silabo lapha bantu. Event ngubani wayikhwezayo bantu. Isichithimisi. Event isichithi imthatho. Owakhweza event wayifake enqulwini ngubani. Ungumkhuleko wami bakithi bantu. Bakithi simakade zwela baba. Lapha ngiseGwanda lapha. Nanko kunokuhluphayo. Abantwana emasontweni sokungene icleavage. Into emangalisayo engichilo. Bakithi imthatho yabantu yaphela bakithi. Bakithi kathenge benzithi. Bengikhuluma ngamaventi sithwele nzima lapha. Abantwana indlela abagqoka ngayo kulalokho okuthiwa yiskinny tight. Khona kuqedile umhlaba kwawuthaya kwawuthanyela nya. Obaba kabasahlala ezindlini babona wona ama-skinny tight bakithi. Bakugqoka kodwa. Kanti kwakuyimpahla eyayilungisela ukuthi igqokwe ngaphansi. Kube sokufakwa kokunye phezulu. Sisakhula thina sasilakho kwethu kasizange sikugqoke egcekeni. Sasifakwa okunye phezulu. Ngoba kwakuyinto ezilayo. Nampa ama-2000 bakugqoka kodwa. Bakithi imzimba yakithi kuhle bantu. Obaba bachabalala. Imthatho kayisekho simakade zwela baba. Ngegama lenkosi. Amen. Amadola yala-ke namhla. Mpofu. Mpofu wami bantu. Onyandeni. Kulabakini lapha bakumathuba yude uyabazi. Imali amandla okuyilanda ngiyayithola sini. Siyabonga. Ngompofu. Onyandeni laba abanatha amanzi ngomoya. Abakumpofu. Ngilama-USB lapha. Ngihle ngathwala ngesandla abanye phela numuya abanye bayadonda. Simile khonapho omunye angasetha. Ukusetha abantu ngakurhilida lapha. Amasela athanda abantu ababutheneyo so. Bakithi bantu siyajabula phela. Nanka ama-USB lapha. Lobona etheni. I-10 ngiyayisa ngabona akugade ngayo. Angithi nami ngiyawoda abantwana bomntanami. Ngibe sengifaka ingoma zami phakathi lapha. Zigcwele lapha phakathi. Akulamfana ongazincedisa. Sondela lapha mayingwenya. Ngifuna ukuthuma umntwana buya lapha mntwana. Awuzwake. Thathu uthengisele abantu $10. Ngindevu sawaphonga uyekela. Lazo zithanda ube ngemali.
Tataengi ntona nkhuluma lo sipikile na lo furayiza ko hawo wena kawuda. Usipikile hawu mama sikula madlala. Imali kuyisa ngapha. Kanti ukhona ongayazi imali. Hayi siyajabula bakithi bathi namhla nomntanami kakho. Kulamadla ngulesandla uyadonsa. Bahambise lamaphotha bamthatha bamusa kuthiwa yi-rehab le. Lina bantwana elimileyo lapha lingizwe kahle. Ngeke litshele ukukhomba lingabantwana. Uyangizwa? Nxa umntwana yakhomba umuntu olingalo yise kuyini khona kwelikwenzayo? Hayi bakithi bathi umhlaba ngayisiwasuka wathini. Kanti lo uthini? Uthengisa okudliwayo. Hayi thengisa bengisithi abantu abanye bayathengisa ngemfene. Uzosho kuthiwa sikaleni sitafuna makhiwa. Hayi lapha kuyavunyelwa banike. Akulo umuntu olembitshanyana bantu. Amadola sesala. Kuzihlalela kungona. Ngisakhangela kulo muntu olembitshanyana lo ngathi umayinathimba. Amanye ethi sengehlule kambe umuntu ongumama ogqoka usayizi 11. Hayi ungunyawo yilo lokunyathela indubo zabantu. Hayi angitsho